Microfinance loan kachitui bang pharo phlira inkoira narke basa primara tumaphan ACD Minister Jogen Mohan Arvideng pen check kiron. Dilailang tibuk along linaga tumaphan kichijor kanghu palam ki kiklang. Khati police atumpen thenki ching kinep dunlong. The Baptist Christian Hospital Tejpur is hiring candidates for its newly launched HIV and AIDS targeted intervention project at Diphu, Karbi Anglong. Interested candidates can drop your resumes at bchtejpur@gmail.com for the following posts on or before 29th of October 2022. For project coordinator, qualification needed MSW with well-versed in English. For M&E cum accountant, qualification needed BCom with well-versed in English and 1 year's experience. For field worker, qualification needed 12 pass, preferably for male. For staff nurse, qualification needed GNM female with 1 year's experience. Kardom KAL Adap Abirta longpen nilisangpe marvelous rong parpe nonarjikta birtang tonpen. Kedamdang phai kuni ni phai ECR ni Karbi Anglong ahempi Dipurong supi langkung habe town hall along Assam Microfinance Incentive and Relief Scheme pen kadokove bang pharo phlira inkoira narke basar primara tumaphan ACD Minister Jogen Mohan lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Rideng pen check kipi kepajerpon. Kedamdang aningkan Karbi Anglong pen chenglo asamangkang pi self help group lapen sangpi maratum Microfinance Bank along loan mate kiram pen tangka kachitu thek the tumaphan Assam government pen kirap ke pajir pona son thak thak kedamtang akilik Assam CM Himanta Biswa Sarma lam cha teng pen kedamtang 5 kuni ni phai ECR ni East Karbi Anglong apartment kadokowe bang pharu phlira inkoira narke patumaphan check keron pon Bangso mai anar lochiti ma por pen mai pangcheng ponsi Karbi Anglong DC Mudhumita Bhagwati pen mai ke phalam the than pachini pon Mai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alam the kaningje pon atengke Assam Chief Minister alam chak ateng pen Microfinance loan ke en pen kachitu thek the asapi maratumaphan Assam Sarkar pen kedoan ke ramatangka tu pipon popu alam chak ateng pen kedamtanga por sita mela bangso sai deng ponno non puthot phong niang deng an Dipurong supi langkung habe town hall long bang pharo phira inkoira narke basapi maratumaphan check pipajir pon lupusi ningje Aljanong pen, lasongun kianun pen kacipi ini, tangga poisa kacipi ini ada ini pen, nana tu bang, bengi sama apa siksa gopik lo, lason apa siksa se dajia bang, lason tu bang, apa kata apa siksa se dajia bang, tangga poisa nana tu citu ini kan lo, lason kacipi ini pen ada ini apa siksa se dajia bang. Pingingan itu hal, doktor menunggu semua kita pun Sarkar pen, nah itu hal pingi juga mohon, alangi ganglo, birasnya kahai dulu dosennya mohon kahai dulu, laben de kalbeno tu mas council itu tim kalbeno claim lo pegien emisi kahai pitung pen, nah itu hal pingi, akhir itu tangkap puasa, sulit ingkoi pencenglok, mana yang sulit ingkoi apa yang dolang belum te. Surin koi binatang kanan tumbang ngoi pipo. Mana ke surin nak kaya dolar belum te, surin kena kaya batang kanan tumbang ngoi pipo. Mana ke surin kaya post dolar belum te, surin kaya batang kanan tumbang ngoi pipo. Lasi, lahai awal saya di pipo. Mungkin biasanya yang kahai thalo ke, kutis surin sini kali, kutis krim ini ya tangka, surin krim ini ya tangka. Assam government tu, nang tu pipo. Bangso mai long aluhiaman pen ACD Minister Jogen Mohan, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bidya Singh Ingling, MLA Dor Singh Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC atum chetong dunsi bangso mai mesen pen pichun pon. Non Assam ACD Minister Jogen Mohan pen hirangke tumaphan nangkapachini dun alam the arju sinang.
ইয়ে সকল আটাইসকলে আন্তৰিকতাৰে কাৰ্বি আংলংখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে মই ACT মিনিষ্টাৰ হিচাপে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে মাজে মাজে আহি ভুমুকি মাৰি কামবিলাক চাওঁ মই আনন্দিত হওঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কথাবিলাক ৰিপৰ্ট কৰোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পায় গতিকে মই ভাবোঁ আজিৰ পৰিৱেশত কাৰ্বি আংলং জিলাখন এখন নতুন জিলালৈ পৰিৱৰ্তনৰ এক নতুন গতিত অৱমান হৈছে আৰু ই জনসাধাৰণক সুখী কৰি তুলিছে 20,000 পৰ্যন্ত 428গৰাকী কোনোবাই যে সেই 89 ডেজত যিটো তেওঁ আছিলে ইণ্টাৰেষ্ট বা পে'মেণ্ট দিবলগীয়া কোনোবাই 20,000 কোনোবাই 19,000 কোনোবাই 14,000 আৰু যি লোন কম লয় তেওঁৰ প্ৰিমিয়ামটো কম হয় যি লোনটো বেছি লয় তেওঁৰ প্ৰিমিয়াম বেছি হয় সেই পইচাটো আমি দিছোঁ এইটো সকাহ আৰু উদগনি আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সকাহো দিছোঁ পইচাটো দি আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ মই কৈছোঁ চিভিলটো ভালকৈ দিয়া হ'ল এই 428গৰাকী মহিলা আকৌ বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব News report Karbi Anglong Live. Dilai lang tibugo habaralong inut bahini atum asai ki mechu endunsi chiri krep hosose along le hem phutu maphan chongthu chobai pen Nagaland State abarim Chief Minister White Budan po aphan joy pen ke Georgia aphan kabor ipusi birta longdun Birta kilong dun nating ke inut devan rongpi la pen Dipu Revenue Circle along Mondol langtu kiling atum joy pen longle pata Nagaland asor mate White Budan amen pen pata kasala masai deng pon pong pusi pachini Lapen along le hem phuwe ka phan hor ok pi lapen chongthu chobai tangka pipe pin pen devan rong pi lapen kacharab dun mondal langtu kiling atum longle pata selam pen kejor kang huji phansi cyclem pon bom pusi birta redon long Labang so lama puthagrat cyclem bang hukum sing teron pen pherang ke tuma phan nang kapachini dun alam the arjupon sina Dilai langtibuk lapen ako isi pata land of area main location bang laki isi upper dikrong along long ledo national highway rai lapen kotha ka thomne along le bang ke non la four lane ke bang along la solong sami asapso puri dundo la se kadok abe along le area lapen along le aphaya bang ke chirikrip hosose labang sodak lapen non kadok abe rat ma phantami isi ke than kapachini dak ang tunga bangkelalo dak number 16 lapen pata number 51 along labangso along le dak along kadok abe chirikrip ho sose labangso along le Nagaland asor Dimapur ex chief minister pusipu white button pu bon amena bangke nilphana bangso white button pu amena thana bangalalo dakale tum kedamtang independent pensita kithordun lapen NPP pensita inut kithordun candidate David Rongpi putapu lapen amena kapreka dalang bon Devan Rongpi putapu bon la alangli Facebook along kachatok bangke si alangli tum labangso along le chirikre phone sosia along le non prabjin pen labangso white button pu naga amuni inut ex chief minister Nagaland asor alang liphan kopi koson pelone labangso along le legally alang le to isi a process ke claim non move bomb lo pusipu alang le tum ladak mondol lamati sk lang tuk killing lapen lang tuk timung putapu alang li reading pen labangso pata non alang le tum process ik bom lapen ladaka move ik bom pusip labangso dak long dolon nili non tamenang le tum phan labangso apata nang le tum phan nili nang sendonik po nang le tum rada phan tame nang le tum paklang ponon haladak nukul rong phar lapen ke sunaram rong phar pusi haladak nili amen bp pon lo nili ong tuma men sinili bp pon lo se pota claim piat lo non pota nili reading long dolo pota number la ke 56 lapen dak number bang ke pota number 51 lapen dak number bang 16 lakyavi longle alam pen lok alang litum chingki chathan lor pen alang litum loke chatok ko bang lakyavi alang litum ko pene komal duplicate signature dota hai lapen duplicate alang tum isi lahaya documents evidence bang alang tum claim ta hai stamila ke ahokali Ruti Dr. Tuliram Rong Hang Pen Cheng Lok nang litum labang solam initiative en pontha je labang solong le lake kolom sing rong phar mate bidya sing rong phar alang litum along le iko alang litum along le non kichipon labang ke alang litum pen laban kether ke happen sinon labang so along le alang litum amen che transfer pon dia phansi alang litum claim bom News report Karbi Anglong Live Khadkhati Police Station angkang National Highway Thomkebra Sirke Batwar Pialong Khadkhati SBI atheng nolong isi
joy pen birta long si keton kelang pangching ponlo lasona por hut ihum manipur pen kibang bob NL05D 8211 along kirika kuruk duna hut e-way bills alo kichok chidera jok hondi ponlo laso jok traga long kido hengkiching a hormung kilang tarli bahut arona lopen chingbar bepin pu hondi ponsi nepom cheklo kilong bon thengi chinga hupang rupet hoila pharu hini raket along pen lin suri phira haru narkem andu pusi lakhapon na solong ka chirab duninut RK Dhanabir Singh aphan nep ignang pon angton alam ka chini ji aphan non khatkhati police station along biponsi karjo sai padubomna boka janpen anantirang karbiang long live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan ko ana ne kisu kacilang pen stami mini lasila mar jawon adawai kichu pensi am ta chu itek lo ija kong ta don lo engke do ta don mi sen lo kasi churu lo la na ki pi dama atuma phan sitame si ning sampik lo sila sa do bai ke anatum an sitame en nak ni si ni thang sitame jela khalo pen isi ke arnam ma hir jo melu si jela khalong lu asi sa do bai ke ki bang putin na bang sitame aja kong ta doji apen ang ta chu thekji apen kamat tha setame matha plot asom si non che thek long lo Klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon kedam tang preni phai thom ke barni West Karbiang long tika long PKBA NJKBA lapen KUBC chelang pet pen Tika Baptist Church along Arnisia Pharman Missionary Day ke paman pon along All Party Hills Leaders Conference atum penta chetong dun pusi birta nangpale kedam tang pharu printer ke bra thro ke bra phoning kan British Missionary Carleton JM Carvel pen ari sang hotum West Karbiang long tika long wangsi Karbia khai atum ta theknangji reinangji lapen paprang du nangji pu ke matha pen Karbia khai tuma phan ame kapasi char tekang anu parjulong pe pacheng thang ke than tekang ajok pini Karbiang long rat tum pinang an akerap long pon laso ajok laso na tuma phan ke kating ni abang chok chede ji pu mathasi aning kan wangta missionary day ke paman pon along apor ke me long si chetong dun long lupusi than pon labang solong APHL CMI pu retired ISJI Qatar dunmai pu Rajesh Tisu bihin rimbang Rajan Timung Law and Cultural Chunbang Samson Teron Lapen Anthong Timung atum chetong dusi RDP du buka janpen anantiran Karbiang long live kapraga det pen kibang ke thoma dhoromara aphan Gujarat along Citizenship Amendment Act kedeng aron parlo pontanglo Karbiang long live abirta kilang ara do an aphan aprangsi Karbiang long live hin pen suri kardom nang pajer iglo asama long riar lo CAA putha ka chesong amu kedeng pon penangana ningkan pen piniar nianta chesong pon bomlang bonta halapu Gujarat along rialong ke CAA putha kedeng pon thu abirta si plang pon Bangladesh Pakistan pen Afghanistan det pen kewang dhorom throgamulu katuma phan Gujarat along rialong Citizenship Amendment Act awai kangarlo dengpon iktang lopu hemridana thukilang minister pen klar dagalam phe pachini pon tanglo son throga dharma men ke pangdak pon lake Hindu Buddhist Sikh Parsi Jain lapen Christian hai adhorom henlo apor nang thi bokbom Gujarat Assembly kiligalong pen kache tondunsi lahai huya det pen ke bang adhorom throk kirema muluka tuma phan CAA awai kangalong dengpon lo alangli tuma phan kedam tang pharo krisir kebra phokebra photeng pensi awai kangalong dengpon lopu kedam tang phria chiklo ni phai thom kebra isiar ni pangdak pon kido ke thaklong ikji aphan kenang sola lo sat lang padosi district collector pensi bangso CAA dengpon po
Longria bai kang Anando lapen Mesana district long kidwa muluk alang lituma phan bangso si kedeng padopo pusi klar dagalam the longpon. National Desk Report, Karbiang Long Live. Tante pinyada berta bangke lapon si kang tonig lo to mithak me kardom.